Agirgirano Eyengunak Ajore Julius Otim Ese Chamuntebe Ipuno Eyengunak Ajore KATAKWI Kitiriani Kedabosha Chekwa Uganda Kwenye jangunda monyingesi ebe ikidio kisirigin lwe dumne ntikesa lu kosodi netiona ibwa pikapunulu kadi kidio kodam ido epodasu bokesi Apugan aito shomi dwe kech kada mwani kinichelo echobe noi aswa msine Uganda kere KATAKWI district is one of those districts with pre-veterans at depart. Uganda kere. So akepolo ipuati okshidotoma. Kwenye ati okshidotoma mutoze veterans ilu uchia ne amepeta affecting a KATAKWI district bon pete affecting a tos veterans kere lo Uganda achi otomano. Na soditi toto veterans ilu sodit. Wageoleta nyon their retrenchment of 1992, 1993, 94, 95, no so dating mul. Adumuni package and edit, Adumuni gangatene did now. Idolo kwana yo ne bala Apugan be tunga kere veterans kera dumna gratuity and pension. Gratuity and pension keche de dite noi. Compared kedalu kwa nikota retire ngate. So balas kesi be alimoisa mojo ngationi singino anye ponelo ikiunere kesi da motimoto. Twana na yengun adomune pension, adomune gratuity era tunis. Adomuti tungi chan anyonu na lo senene bombo buya. Konye tiona wasani dioto nganan. Chirun beresono. Dolo yung ina toto. Ebaka kon file etiona domon. Arera mo ne kon file. Mo chatberi di obore. Mo ikinere yonyo e kon file. Ake unyalo mareng ofisi e kategorilo itunga lui tapasuna. Edopa kesi veterans. I am happy maybe me RDC will add. Akiron watu pite aloste bombo is a big trouble for these people. Ichi akesi you'll follow gwela lupoke ngeta ini mabure de lomuni. Then luipu akesa kokoi. Scholarship sa shoman na doing ini bora kere ngunu alangiru neja ingin. Ipedoro na itemwena kirongun. Yege ona number 1 na itemwena Tunis na alangiru na ichan ando just reria. Kakera balasi Eyengunak Ajore bem Eyengunak Apugan bere kesi atipa ke da trakita ero kebuno aitemo na chetiokshono ero iktos kesi balasi veterans be eringo ber acheda isomasi no ida usalimu nunumon kwa penalty no assuman kwa penalty no scholarships kwa penalty achiengun mibuni yanyu nini soma keda Apugan e morkikin konye kesi erasko pana korioko engaging keda kor konye kapas kechela kor edit liptosi veterans lo KATAKWI toto vice president aroje ponle consider Apugan suru yu makin kes da dio tractor ara tractor achamunta lupo ebe ebuna tractor katipete noi Akrono tractor ne keote se joka tractor noi nara veterans ajene umamra tungole kotosi ayaunu ni borane nchayaunu koske sai som ke dake gugum. That's our training. So I support you on that. Lo samsoma gugum tunadum na tractor oto mapaka ne supana nare yache Dilax Emi Alamu TV East KATAKWI